Iz štampe je izašao drugi broj Identiteta, časopisa za kulturu, nauku, politiku, istorijska i društvena pitanja crnogorske dijaspore. Misija časopisa je da pruži doprinos očuvanju i jačanju crnogorskog nacionalnog i državnog identiteta kroz prezentaciju kulturne baštine Crne Gore, promociju naučnih, umjetničkih, sportskih, političkih i drugih uspjeha crnogorskih iseljenika i sublimaciju patriotske energije rasute širom svijeta, svih onih koji Crnu Goru doživljavaju kao svoju postojbinu. Drugi broj Identiteta otvara prilog iz Crne Gore, u kojem doktorica Anastazija Miranović, istoričarka umjetnosti i direktorica Narodnog muzeja Crne Gore, predstavlja tu najznačajniju instituciju iz domena očuvanja nacionalne kulturne baštine. Dr. František Šistek iz Češke piše o izložbi crnogorskog dizajnera i ilustratora Dejana Batrićevića koja je održana u Pragu, dok se dr. Igor Kosić iz Moskve predstavlja tekstom o Crnoj Gori i njenim analogijama u svijetu. Crnogorsku zajednicu u Australiji, uz istorijski prešjak migratornih procesa na tom dalekom kontinentu, u dva odvojena teksta predstavljaju Mihajlo Mandić i Miodrag Iličković. Milka Dragović iz Brazila donosi priču o malobrojnoj crnogorskoj zajednici u višemilionskoj metropoli Sao Paulo, dok Julka Pejović sa Kosova piše o životu i dijelu crnogorskog slikara Zvonka Pavličića. O Mariboru i aktivnostima crnogorske zajednice u tom slovenačkom gradu piše Dijana Medved-Pajković. Iz Hrvatske akademik Milorad Nikčević predstavlja kulturno-istorijski i jezički prikaz Peroja u Istri, dok iz Srbije Nenad Stevović piše o identitetskom inženjeringu u toj državi. Rubrika posvećena diplomatiji donosi priču o Crnogorskom danu u Njujorku 1918. godine, kada je Kraljevini Crnoj Gori odato priznanje za doprinos savezničkoj pobjedi u Prvom svjetskom ratu. Tu je i prilog sa cetinske promocije knjige o kraljici Jeleni, koju je napisao Italijan Guglielmo Bonanno di San Lorenzo. U rubrici Crnogorska emigrantska poezija objavljeni su rodoljubivi stihovi Nikole Petanovića, a tu je i rubrika Mladi literati iz dijaspore. Iz zbirki Narodnog muzeja Crne Gore predstavljene su Metalne toke i Njegoševa Vladičanska odežda, a u rubrici Crnogorska kužina prenosi se tekst Marije Čolpe o tučanim maslinama. Identitet izlazi kvartalno, 4 puta godišnje, a izdavač je nevladina organizacija Crnogorski identitet sa Cetinja. Glavni i odgovorni urednik je Nenad Stevović, publicista i istraživač crnogorske dijaspore.